Uyamazi lo mphathi emsebenzini ongumashaya ukuze enze basebenzi benze umsebenzi wawo ufika kuwe sekakushaya shathi uyazi bonke labantu osebenza nabo abafuni kusebenza ngithembe wena nje umuntu ongitakulayo kuba kukho wena kube le company lena iseyinkingeni eziningi kabi so ngicela ungenzele nasi isipana kunika umsebenzi ukuthi umenzele athi ya laba abanye vele akudala bafika lana kodwa umsebenzi abawazi ngilento ukuthi bayavilapha so mina nje amanye amakhampani ayangifuna njengoba angifuna kanje nami sengize ngicabanga ukuhamba manje ngiyabuka ukuthi ngibani umuntu engingamqeqesha ukuthi mangihamba mina kungene yena esikhundleni sami nawe soyayibona ukule office lakhe elikhulu uhola imali enkulu usenze isipani afike komunye futhi naye umtshela into eyi-1 sengithembele kuwe uyabona nje uma kungekho wena la msebenzini izinto azihambi since kwafika wena izinto zikanje and into engicaka nje ngalaba abanye yilokuthi umsebenzi abawazi kanti futhi kudala bafika la khampanini so nje uma kungekho wena uma into ingenziwa nguwe igcina ingakenzeki ngicela ungenzekele nayo into ngoba mina kungenzeka ngihambe yabona ngiye kwenye ikhampani emaduzana angisho ukuthi ngizohamba kodwa ke ngikunika ama-hints ukuthi zilungiselele kungena esikhundleni sami mangihamba nalomunye vele ashaya isipani uyonitshela nize nibe yi-3 nibe yi-4 unithembisa ukuthi uyaniqeqesha uyanilungiselela ukuthi ningene esikhundleni sakhe makahamba wazi kahle ukuthi akayindawo nedi nonke nithanda le ikhundla nithanda ama-position aphezulu nifuna isikhundla sakhe manje ukuze nenze umsebenzi ningagcine nicabene ningazwani futhi bese omunye wena atholile ukuthi unoyibani uthenjiswe lesikhundla ukuthi makahamba umphathi wethu kuyongena yena ngigcine ningazwani noyi-4 futhi ngigcine ningasazwani phela ngoba nonke nithenjiswe lesikhundla and manje seniyabona ukuthi hayi umphathi uyabayeka laba abanye uhlale asebenzisa thina soyi-4 and usitshela ukuthi uyasilungiselela for isikhundla sakhe makahamba